Ассалому алейкум, кули подписчикои Таҷик блог, кули форси забони нури дунё. Конечно, Гарет Бейл, Лука Модрич. Ай Тоттенхем буромада рафтан Реал да звезда шидан. Стадиони Тоттенхем барои мо стадионо ҳама афсона. Стадион Копе Уэмблей да, почти. Я 2 асрда мераса ист. Welcome to London Stadium, home of West Ham United. West Ham зуруш ҳамин ки не поли адамаш мекадиян. Беҳад видео аҷоибай ҷошам байни да дайродай West Ham. Мо чун ҳар вақтам я шарф шагире мешава. Нормально я мешава ин шарфош. Барои коллексиямо я шарф басаймуда. Ассалому алейкум, кули подписчикои Таҷик блог, кули форси забони нури дунё, бародарон. Инак баргаштем тарафҳои хунукии Аврупо. Хеле ай видео гузашта медонед да давлатҳои гарм будем. Имрӯз омадем варзишгоҳи Тоттенхем Хотспур ва West Ham United. Хостем камтар маълумот, яъне экскурсия гузарем аз варзишгоҳи Тоттенхем Хотспур ва West Ham United. Чун ваъда карда будем ки ба дигар варзишгоҳҳо мерем оста видео мекунем, мепартоем. Чӣ гуфтанием? Узри калон пурсиданем якм ки ай чемпионати ҷаҳон ягон видео бо сабабҳои гуногун видео карда натонистем. Сахт узр пурсиданем. Дуюмин чӣ гуфтанием? Бо мо бошед, дастгирия фаромӯш накунед. Боз омадем Аврупо, бармегардем ба футболи Аврупо. Бо мо бошед, дастгирию лайку комментария фаромӯш накунед. Иншаллоҳ ҳар як сухане ки мегем иншаллоҳ мо ҷавоб мегем. Подписчикамон як 5000 боло шава, иншаллоҳ ба Реалу Барселона, бозиҳои Реалу Барселона меравем. Ассалому алейкум, Лондон. Стадиони Тоттенхем инҷа касаош буда, каса ҳам дошта, ранги Арсеналу Челси каса доштиян. Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед надоран, Ливерпул ҳам доран, неки ҷамъ дошта, ина касаош намеяй. Хеле гуфтум пахош полни дами стадиони Уэмблей. Кай легендоша номбар накне мешава барои ам Сонхонмина иҷа Глауни. Хари Кейна капитану шуга Лорисай. Бо шарф коллекция гирифтем. Тоттенхем районуш тишина ки на самом деле ранги Ливерпул тишина мардумуш хед мошинам кама дивизиони кама ранги Лондону Манчестер ёки Бирмингем боринеста. Современие як хато накунем 2 асрда мераса ин стадионлар диё. Беҳад стадион. Ек хай вид шада телевизор дегем ай дрон. Худиш неки ай берунушам кирои тариф ҳастай. Тоттенхем Хотспур. Стадиони Тоттенхем барои мо ин стадионо ҳама афсона. Барои мечтаб мекунем да ин стадионо ғалтем, барои мардумаш обичная, мақсад парво надоран, гаштесян дар шаҳри мо дорад, дар райони мо ахвали стадион парво надоранд, вообще парво надоранд. Яйна мо мақсад мо дидан ина дидем шад Тоттенхем. Иншаллоҳ ягон рӯз ягон бозиш намеғалтем, английски премер лига дай ёки лига чемпионо дай кубок дай, иншаллоҳ меғалтем ина. Стадион Копе Уэмблей да, почти. Я 2 асрда мераса ин стадион. Ина ҷаш магазин буда, озмедроем. Формаҳое ки кӯҳнаанд, солош нао арзонанд. Ина ё 40 фунтанд, ё кӯҳнаанд, да мақсад солои пешанд. ё нарх навои Тоттенхемон да патоглока ирабин 95 сум, уҷа 635 сум. Сатоамаш ҳаст Глауни Сонхонмин. Конечно, Гарет Бейл, Лука Модрич. Ай Тоттенхем буромада рафтан Реал да звезда шидан.
نه لوکا مودریچ تو ازرا بازی دارن که خیلی بیلش گم شد گل بازی چی نو استادیون و شاپینگ میگم مغازینش در اومدیم خیلی یا شهر کارو کلکس گرفتیم نه автобус детаже خیلی چون وقتا انگلیس دا مود ای چیزو как обычно روزی فوتبال праздник دیگه روزا روزی کاری با همین خداحافظی نمیکنیم انشالله در انگلیا نهمین استادیون های ما уже قدم رسید تماشا کردیم نهمین استادیون خیلی وعده کرده بودیم در ستوریسی اینستاگرامو که باید ای 20 командای پرمیر انگلیا 10 таша باید همین سیزن ما بینیم این اولی دو ماه نشده کار سر کردگی جا نهمش دا اومدیم имрӯза видеои мо дар бораи стадиони вестхэм мерава барои дар сезони 2022 мақсад монда будем ки бояд аз 20 командаи английский премьер лига 10 тоашро бинем инак номери 10 стадиони вестхэм мешава ина чӣ хеле ки гуфтум дар пишмо қарор дора ина вестхэм юнайтед стараться мекунем як камтар видеои камам бошад не ки видеои хуб дар бораи стадион маълумотем чун мо не толка футбол асинимат мекунем балки маълумот дар бораи стадионо мешава интервю мешава бо ягон футболисту тренеро иншалло ояндада беҳад видуш видео аҷоибай ҷошам байни да дайродай вестхэм най дайруча иҷа дайруча бояд дайруча дига пеш да нишон додам ку на стадион худаш вестхэм юнайтедш пинҳон шуда намеёбам шуд вестхэм юнайтед мостай инай домша хеле нав соҳз кардесиян ҷошам зури бадайне кем асамдила зурайда ای کاش مادام خیلی از استادیوم نشید وستخم یونایتد این اینجا روزای بازی بالچکو رد خطور میشوند در اومدن در تیوری میبینن این هم کراسافچیک وستخم یونایتد بله انگلیسی پرمیر لیگ دا چند سال بازی میکنه بچورا چمپیونشیپ هم بازی کرد средний да таблица да средний постоянно иногда Лига Европа мегалта, не ки Лига Чемпионов, ёд надорам ки бозӣ карда боша. West Ham United. Welcome to London Stadium, home of West Ham United. Тоза чиста озода, ина ҷа бо видео хушрӯ дошта стадион. Ина яби, не рекараби, дайро. Мода стадион интересный. Хабре майда ку. Легендой бисудура Вестхэм. Вестхэм Юнайтед. Инҷа стадион туруш буда, магазинеш буда. Оз медурам чӣ капай. Беҳад тишнаи ҷам қавд. На одамай хивай нест. Амн бало задagi ҳам тарафи Челси ай. Мо одам мишам хеле центра. Ина тишнаи вообще инҷа бояд дайруча рафтистай формошон бад нестан 40-45 фунт ҳамаш арзонай зури бад не ки арзонай 40-45 фунт нормальная арзонай чем дига стадионо о чун ар вақта ҳам я шарф чагире мешава нормальная мешава инам шарфош барои коллексиямо я шарф басай муда Вестхэм зуруш ҳамин буда ки не поли ада машқ мекардиян не поли тренировочный воёшон ҳамҷа буда машқ мекардагисон ина стадион метурам бозӣ мекардам пешсад ки тақати рафда ина тагиқати медромадян стадион бозӣ мекардян зуро беҳад зур тамом хай стадион чаё хинама берин чаё бин 4 та оҳана мебинӣ тамом не ки зуруш ҳамия ки ина самайрото ина зуруш ҳамия ки яби дар пеши стадион машқ мекунам ина باز نایستر میم اینا گفتم کو راه دوران اینا айси стадиони вайда мерафта калонда мерафтем основной машқшон ҳамҷа мегзашта аҷоиб
зури баду нагуфтам ки стадион тур дромадем уже кор намекарда ирӯз набош медром я тамошо мекунем дресада ха иншалло ягон бозида оли меғалтем английский премьер лига бисёрак ягон бози вестхемда стараться мекунем ғалтем даже вестхэм юнайтед лондон лига чемпионо гирифтага представить мекунӣ 1965 Бавария Мюнхен здагаи 2-0 прикинь ха-ха ман ростигам то ҳамин маълумот надоштам ки вестхэм лига чемпионо гирифтага вақт дига чӣ буд лига чемпионо ҳозира ном надошт ин ҳаму якро гирди шлатҳо хӯрдем рӯзи бозӣ ягон бозии англиси премьер лига насиб карда боша ният муда боша мием тамошош менем ҳайдарон стадиона не скучайте гуфти русо дастгирия фаромӯш накуне мо мерем далши футболо бисёран бовар куне успед намекуни кадомишда билет гири пак кадомишда не короче инам вестхэм юнайтед боқӣ дар амони худо худованд ёру мададгор мо боша мо меравем далши иншалло зинда бошем